Evo, Chris i ja smo upravo završili jedan dobar trening ovdje na keju na Novom Beogradu. I Chris je bio dovoljno ljubazan da vam demonstrira nekoliko vežbi za istezanje sa TRX trakama. Prva vežba je ovaj statički čučanj, gdje je cilj da istegnemo kukove, skočne zglobove i da jednostavno malo resetujemo cijelo telo nakon jednog malo jačeg treninga. Jedna prilično jednostavna vežba koju bi bilo dobro raditi svaki dan da bi se kukovi, kolena i skočni zglobovi održali funkcionalnim i zdravim. You bend your knees a little bit and push your hands forward and push your hips backwards. Yeah, and just you should stretch your shoulders and your chest now. So push your shoulders down into the ground. Yeah, you should feel your shoulders and your chest. Push your hips back and your hands forward and lean back a little bit. Sljedeća vežba je za istezanje ramenog pojasa i grudi. Još jedna jako dobra i korisna vežba, prilično jednostavna, ali može da koristi nakon težeg treninga ili jednostavno kada želite malo da se istegnete i pokrenete nakon dužeg sedenja. Sjajna vežba, možete raditi sa nekom šipkom ili sa nekim stabilnim predmetom, ne mora to biti TRX kao u našem slučaju ovdje. How do you feel, Chris? Good. Great. Okay. Let's go to the next one. Let's do the stretch. Next exercise is Chris's favorite, right, Chris? I always forget which side. So the same side where your lower leg is, yeah. So push this foot a little bit forward. Push your hips forward and stretch your right side. Ovo je još jedna sjajna vežba za istezanje celog tela, naročito kvadricepsa, fleksora kuka, bočne strane trupa, ramenog pojasa. Ovdje je poenta da gurnemo kukove što više naprijed, da se izrotiramo u jednu stranu i samim tim istežemo celu bočnu stranu tela. Sjajna vežba. Chris, nice exercise. Can you push your hand a little bit back and push your chest forward? Yeah. Do you feel the stretch? Yes. Okay. But I can't put it back. Okay. That's good. Još jedna bitna stvar kod ove vežbe je da se gluteus, noge koja je dole na patosu, stegne. So activate your glute, Chris. Your left glute, ok. Dakle, kada aktiviramo gluteus sa iste strane mišića odnosno sa suprotne strane mišića koji istežemo, u ovom slučaju gluteus, a istežemo kvadriceps i fleksor kuka, time pomažemo da još bolje istegnemo mišiće koje želimo da istegnemo. Tako da razmišljajte o tome u smislu da mišić sa suprotne strane mišića koji istežete, da ga aktivirate, samim tim pojačat ćete istezanje mišića koji istežete. Okay, let's do the next one. Chest stretch. Sljedeća vežba je vežba za istezanje grudi i ramenog pojasa. Još jedna jako dobra vežba koju možete raditi samo sa trakama nekog tipa, da li je to TRX ili neka druga marka, ali u suštini potrebno je da imate ovaj pokret rukama na dole i onda vraćamo ruke gore iznad glave. Dakle, kroz ovaj pokret kada ruke idu na dole istežemo grudne mišiće, rameni pojas, biceps.
So Chris, where do you feel the stretch the most? In what point of the stretch? Shoulders. Shoulders, but right now, right? In that position. Okay. And now it goes to the back. Yeah. Dakle, kada se istežemo, onda se fokusiramo na lagano istezanje, nećemo da ništa da boli, već da to bude takozvano mikro istezanje do nekih 50 do 60% od maksimalnog istezanja. To je najučinkovitije i najbezbednije. Ukoliko teramo svoje mišiće do bola, mišići će se i nervni sistem će zaključati mišiće i onda od istezanja nema ništa. Tako da nekih 50 do 60% od maksimalnog istezanja je nešto čemu treba težiti.